Mena ve gerin stüdyoyu mevan ekmeğe Zanengeha Yıldırım Beyazıtı, Mamuste Zanengeha Yıldırım Beyazıtı, Profesör Doktor Bilal Sambur, Mamuste Umkirat. Revşa davi ve hage evali meji ragant u baskir likobaneji tabi neveki beri şarek dijwartune şer hedi kimdi beli heji jideste daşe nehatiye rızgar kirin nehatiye xlas kirin kobani le peşem bi şengali despekin ku şengal deste daşe da bu le peşmerge operasyonek da despekirin peşi çay şengali hat rızgar kirin nahaji لناف باجر شهر دوام که گلو و چی به قناعت و چیه یعنی داش هم لکوبانی هم جل شنگالی هدی ودکشه قوت و ضعیف تبر چیه گلو قناعت و چیه؟ بگا سرید دنیا و کرد تهلیکه داعش فهم نکرد. یعنی دستپکی دفعم نکرد. دستپکی دفعم نکرد. وقت داعش مسئول ستاند دوره وقت ایریشی سر قربانی کرد دوا وقت داشی فهم نکردن اما وقت شنگاله دا و قتلیام که مازن سر گله ازدیا کرد گوتن کردستان بخواد تهلوکه دیه و حرم کردستان سرک برزانی و حکومت فهم کرد اف مسئله نه مسئله که örgütek çete ki yani ev durumu که جدیه اینجا خو بخوا حوک حاضریا خو کردن و دناو نتوی دیجی دستک ج آمریکا و ج اروپا و مسئله اج دنیای رجی گوتن وقت دنیا تف دوی مسئله ده لپشتا حرم کردستان بو قوالیسیون که مزن چه بو و پیشمرگه خو حاضر کرو ایریش دا سروره به اوی چای شنگال رزگار بو سروک برزانی چوبریه وقت اف ایریشکا پشمرگه سر داعش کر او روش گوتن روژا آلارنگیا کردستان روژا که معنی جبونا موتیوا پشمرگه زعب ببه يعني او بتايبتي حتى هالبجاتنا او بتايبتي حتى هالبجاتن اینجا وقتی اف رزگار کردن شنگاله سرک برزانی گو اف هدیامش بنا خلق کردستان و بنا خلق ازدیا اینجا پشتی و رزگار کردن سرک برزانی چو سردانا شهید پیشمرگه که روزی که به معنی بو خلق کردستان و خلق ازدی gerçekten دوی زمانی ده گلک زوريتي ديتن يعني سر داعشه ويجا شنغال بتاني الشنغال ازدي ديجين يعني شنغالو او جيهم بيروز لاله شيخان يعني مثل سني تنانا او هريم او منطقه بتاني منطقه وهريمه ازدي يعني ويجا لاله شو تشاي شنغالي وتشاي سينجاري لوري قال ضعف ازدينا او جي واي بيروزيه يعني شوا جمرة كعبة شو معناه لا لشيء دوي معناه ده حاجة خال لا لشيء حاجة خال سبب ويجي شيخ عادي غورنجا شيخ عادي لوريه ترباوي لوريه جوا ويدشنا زيارة ياوي وظلام بير ازديا شيخ ازديا قوالف دين آدمية وانجي تف لوريه عيش دينيتي بيكتينن جواتا ازديان جواتا كي شويه ما مستقبل كون تبي سوريا وهي سر بيرو باوريا روهلاتا نافين يعني جواتا ازديان جواتا كي شويه دواري يعني در حق بيرو باوريا وان دا دبي معرف چي بيجي يعني مثلا غواكو تبي داعش رخصتنا كي تروريه دست داعش دجي چيكو سلاحين گيران حبون اريش كرن لجبوب خراستنا خويا مثلا جوات ازديان يعني دستي وان دا قد تشتك تنيا يعني چيكو سلاح يعني جوات دوي واردا جواتك چوايه باذن الله كوازم تشتكي بيجن برزگار كنا شنگالي سونجا و ايوه پشتي موصله پشتي ديالا عنبر وقت وانا كي و باجارا داعشستان اینجا دروشهلاتا ناوین ده قناعته که وسا کسک نکارل بر داعش بسکنه تشتك وسا چی وسا قناعته که وسا هات زمان اینجا ویگا اف افسانه داعش خلاص بوه
ama tehlike Daiş'e devam dike. Peki tehlike çiye mesela İro? Tehlike Daesh hêja deje tamam mevre xlas hew kiriye ama hedefa me armanca me neş çiya xoye şengale Kobaniye roşhelata navin teve. Mesela dejine me katliam vaktem herema şiiye am destê xwe bikirin em ê teve katliam bikin. Em ê jin û zarvan tev bikine cariye ku destê Daişê da bi hezaran behsa bi hezaran keçik û zarokên êzî tê kirin. Erê ew jê ye. Heye tek mesela bu Türkiye çu ziyareta Serokkuman Erdoğan jî û ji Serokkuman jî xwestin ku ew keçikê me bi hezaranın nêzê behsa 7000 keçika dikin ku destê Daişê de hatine revan yani. Bu sane. Peki etkarim var me Sorya kerem. pirsave vega wextê Daesh li Şengalê de dwur de kesek bawerî nedikir Daesh êl wir bide. Digotin Daesh êl Kerkûkê bide. Pêşmerge beklentiya wanekê li ser Kerkûkê bû. Înca vanekê ciyekî wisa ciyê en zayıf. Ji xwe êzdî xelxekî di çiya dene, gundê wa jî di nava çiya dene û bê müdafeye. Ti sîlah Qesta min ew civatek yani ew tune destê wan wiha çek û silah jî li çiyayê Şengalê êzdî zafê wan êzdî ne ama gundê Erebê Sunnî Ereb jî hene. Wanakê jî destek da Daişê. Yani bi hevre êrişka yani ew herêm ew mintiqa bi tenê li wê derê êzîdî najîn yani eşîrên Sunnî jî yên Ereb jî mesela hene. Kepek kurmanca Kepek şu ware deje mesela xalqê yani grubê piçûk jî zaf hene li wade. Peki ew eşîr gava ku Daeş hate wê derê destektan Daişê ew eşîrên Ereb. Erebê Sunnî didin. Piştî de destek didine wanekê. Onca dure êzdiya ku ne Daesh li me da, kirîvê me li me da. Yani bi hevra dijîn nêzê hevin belkî cinarên hevin. Cinarê hevin kirîvê hevin te di nava êzdiya û di nava musilmana de têkiltiyeka kirîvatê heye. Peki madem tiştek wisa heye mamoste îro heke ku Şengal û gundê Şengalê bê rizgarkirin ji destê Daişê ego êzdiyên niha li Tirkiyeyê ne an jî li Herêma Kurdistanê li Duhokê ne li Hewlêrê ne ku vegerin malên xwe warên xwe ew talûkeya şer wê dîsa devam neke çimkî ew eşîrên Ereb wê li wê derê li gundê xwe nin. Fêka erê devam kema gorga durumê qewetê Pêşmergeyê Kurdistan waziyeteka bi qewet standine vega Şengalê vega li Şengal Daesh careka dî cüreteka wisa nikare bike. Yani erê bike cewabeka bi qewetê bistîne müdafaa Kurdistanê vega Şengalê vega bi qewet e yani bi wê awê ez bawer nakim Daesh vê carê riya xwe bîne dwade. Peki mamoste yani gava ku pêşî tabi Daesh li Sûriyê bû li Sûriyê pêşî dest bi şer kir lêbelê paşê vegeriya Iraqê li Iraqê jî hedefa ewil Musul bû paşê Telafer û ber bi jêr veçû yani ew mintiqayên ew herêmên bajarên ku Şia lê dijîn. Lê paşê hem Şengal bû hedef hem jî Herêma Kurdistanê bû hedef çima? Hatine heta ber Hewlerê. Hatin ber Hewlerê ku behsa 2 kilometre de hatkirin ku nêzê Hewlerê bûne yani Hewlêr Kurd çima bûn hedefa Daişê? Hem li Kobanê hem li Herêma Kurdistan. Vega ciyê Daesh kontrol dike araziye Şengalê araziye Daesh kontrol dike araziyekî mezin e. Ji reqa heta Embarê yani ev di mezintiyeka de bîna İngiltere'ye. Yani vekî axa İngiltere mezine. Mezine yani bîna Portekîzê yani ev ciyekî zaf mühim e. Înca divê hewkê de qewetê organize qewetekî wisa li ber Daesh bisekne herema Kurdistan bû. Înca ji wê awê dixwest qeweta herema bişkîne li wir ama yani Kurd jî hesab dikin goyil Kerkûkê bide hesabê xwe li ser wir bû
جوانکی جیه ان ضعیف دیتن شخوره اما جیه ان استراتژیک جی شنگاله یعنی وقتی شنگال کنترل کی تا حتی روجاوا حتی رقای سنر تف اشترى بأمنية شيء بجوي أوي شنغال جيكي مهمة. De psikoloji de tişteki herhalde evke yani gava ku mesela tu erişeki ciheki diki ku tu bir dest bixi destani ser ve bajare ve heremi tabi Daesh bu had fikri ev jibo psikolojiye militanin Daesh'e herhalde avantajı ku ciheki zayıfe peşi çu ciheki zayıf kert o paşe militanın Daesh'e yani bu motivasyona wan herhalde ev ciheki wahat helbijartın ev jihe vakti havkan mesela hevleri jibega mesela Musul'a gereken başfam biken 300 militanı Daesh'e hebun 20,000 askeri Irak'e hükümeta Irak'e Bağdat'e hebu 300 militan vakti ketne Musul'e ev 20,000 tevraviyan جلی خو اونیفرمای خو سلاح خو تف آویتن جعده و تف رویان گوتن امل هولرشی عین تشتد ببینن ام هران پیشمرگه کرد خو براون اجماع او درجه اجماع ببینه اینجا وقت نرویان هولر دیرانشه که هیچکا مزن چه بو داعش اینجا هوک نکرد نچو سر آرمانجا خواهد tabi هولر و مسوزی نیه که یعنی Amerika devlet dici nehişten tişteki usajı. Peki ditine ki fikrek vahaji heye yani te gotin ku gava Seroki Herima Kurdistan'a Irak'ı bahsa serxwebuna Kurdistan ekir yani got eme biçin referandume jibo serxwebuna jibo devleteki serbuxwe gava ku bahsa ve yeki kir Daesh hedef xwe guherant û çur ser hewlerê yani ev ligor qanata ve ev rast ev ditine ev fikir sonuceka Daesh'e jî ev e yani vega wextê Daesh derket têkiltiya di nava hewlerê û Bexdadê de zaf germ bû hewler digo çünkü Bexdad pere maaşe mamure Kurdistan'e ne dişand, vergiye wan ne dişand, ne dişt petrola xwe bifroşin yani boykoteka mezin serva çekir bu. Inca hewler digo em nikarin devam bikin bi hükümeta Maliki yani ji dinyaya tevret û dibînin va em durumeka zor dene çareseriya me serxebûne. Vega ev Daesh ve erişkirina ser Herema Kurdistan'e ev hat zaman yani tamam un dejineme serxabun bibin ama ve un ne zayıfın jibuna serxabun ne bqawatin ve örgüte kabina teröre tkare ve hata havlere yani bu devleteki he şert ve mercin ve he evqas ne başe ne başe ne bqawatin jwe هاوك نكن عجله نكن بسكنن vega ve düşünce xwe hiştin yani. Hiştin bejin bila zamaneki dur da bila. Peki Kobani yani peşi tabi YPG bu yani Lüederi Ledici Daesh'e şert kir o paşıcı bir yarek hatta yin destektayına Kobani peşmergeyan bu arteşa azata Suriyeci hatta yin yani destekek bu hatta yin ko peşmergeci Türkiye derbas bu naha rewş guheri pişti hatına peşmergeyan gelo çi derket holi tabloyek çava derket holi Kobani vega YPG direnişeka mazın liber Daesh'e kir arteşa Suriye halkı dici destek didan fakat deste halkı Rojava da halkı Kobani de hukutine bu silah grant ne bu yani tank bu deste Daesh'e de roket bun ev raxte gran hebun deste wande peşmerge hem به eğitim avan baş bu hem به silah gran hatin
قوبانی یعنی 105 پێشمەرگە هات ئەمە ئەو دۆنانماوان سیلحێوان ئەیتماوان دەستێکەکە مەزم بوو و لە قۆبانیژی تشتێکی باشی چێبوو ئەv örgütê Erebê dî ê Kurda ê Mesîhiya tev bûne yek li ber Daişê. Înca ji wê awayê Daîş piştî vê yekîtiyê Daîş kayıp kir. Belli. Peki Mamuste yani li ruhilata navîn tabi nexşeya ruhilata navîn jinû ve tê xêzkirin yani nizamek nû çêdibe li ruhilata navîn ev şer kuştin devam diken mixabin. Li peki divê tabloyê da rola Kurda çiye? Kurd wekî aktörên nû dertkevin sahneyê dîrokê. Yani Kurd dikarin çi bikin divê mintiqayê da li ruhilata navîn? Vêga di 20. yüzyılê de rojhilata navîn ava bûbû divê ava dibûyê de ciyê Kurda tune bû. Yani navê Kurda tune bû. Vêga divê esra 21 de ev hatiye fehm divê nîzama nû de gereke ciyekî Kurda hebe. Yani rojhilata navîn bê Kurda nikarin ava bikin. Divê meselê de rojhilata ev nîzama nû de gerek ev bibe nîzameka demokratîk, nîzameka aşîtî, nîzameka gereke li ser hukukê be. İnca vega ev dewêlê dî tev mesela dewêlê işte Meclis Suudi Arabistan dewêlê dewêlê Xalîcê ev emirlikê Ereba tev diktatorî ne. Tev emirlikin, şeyxlikin tu demokrasiye kutine. Yani bahara Ereba demokrasi nani rojhilata navîn. İnca kurmanç hewkeka û temayüleka zav mezin di nava kurmanca de heye yani destekeka zav mezin heye ji bûna demokrasiye ji bûna saygî bidine miletê baweriyê dî filan bi vê awayî kurmanc dikarin bimne emsalekî ji bûna eğer dûzeneka demokratîk ava bikin li Herêma Kurdistanê û li Rojava evê bibe emsaleka zav baş bûna rojhilata navîn. Yani fırsatek wa heye li destê Kurda da. Destê Kurda de yani mesela vega rojhilata li Herêma Kurdistanê êzidî tev heqê wan hene, tev milletvekîliyê wan hene, hikûmet saygî dide ji dînê ware, tev özgürün, azadın yani di meselê dînî de, di meselê kimlik de, di meselê ziman de, Türkmen tevûsanın dikarin tu îşê xwe dikarin bi xwe ava bikin. Bi zimanê xwe jî perwerde bikin. Peki ev ciyekî baş e yani. Yani ev fırsatek wa heye ku em ji vî jî ji bîra nekin wextê Musul kete destê Daişê xelqê Ereb û Şiî ji wir raviyan hatine hewlerê ne çûne ciyekî dî. Ne çûn Bexdayê? Çünkü xwe li hewlerê de emniyet dibîdîtin. Ev ciyekî emniyet bû. Yani ev hewke durumeka fırsateka bi zav baş e. Peki tê gotin ku di nav yani li ruhilata navîn di nav mezheban da şerek heye. Yani bi taybetî jî welatên biyanî, devletên biyanî dixwazin ku ev niqaş û gengeşî rakeşî şerê di nav bera mezhebên İslamî da bên derxistin û devam bike ku li gor berjewendiyên wan çünkü ev yek tê xwastin dîtinek wa heye gelo li ruhilata navîn ev qas bîr hene, bîr û bawerî, dîn, mezheb hene. Gelo aştî mümkün e mamoste? Aşitî mümkün e eğer em aqlê xwe bidine serê xwe. Yani ev şerê di nava mezheba de ev neş ji bûna dîniye. Ev neş bûna mesela zamanê Hezretê Elî û Hezretê Muaviye çi ev ne ser wê. Vêga mesele li Iraqê em bêjin mesele çi ye? Şiî dêjin hikûmeta Bexdadê, dewleta Bexdadê fırsatê dewletê ciyê pozisyonê mezin li dewletê de gereke destê me de be. Sunnî jî dêjin gereke destê me de be. Yani ev mesela vêga di nava Sunniya û Şîa de ekî devletê îdare bike.
Şimdi vega un ser tişteki hegemoni, ser tişteki iktidari mücadele bikin sonavitine. Gereke yani jve jivi xal tev zarar bibine. Yani Ezdici, Süryanici, Müslümanci, Şiici, Sünnici yani dve şerri de kesek nikare serkeftin bike. Bive avay yani gereke ev halkı باوری و مذهبی و کلتوری و زمانی گرکه تفورن با بجن ام فرقیتیا هف ناس دکن قبول دکن که امی چوا دوزنه که نظام که لسر حقوقی آوا بکن و دنوا و نظام ده با فرقیتیا خو امت کاربن پرورده بکن yani eğer لسر و نلسر اقتداره کی ببه اقتدار نلسر و لسر نظام که حقوقي لسر نظامك عاشتي اير قوتا خو هاوك بكن لسر وي بسكنن هيفيداريك هي tabii. Belli. Peki dve atmosferi da mamusta Türkiye, rola Türkiye ku de Türkiye ji pevajı çareseriye devam dike merhaleyek nu despekir ku pişti hevditina Alikare Serok Vezir Yalçın Akdoğan o heyeta HDP nahatte gotin ku jvir şunda ev trafika imraliye ve zedetir bibe jibo çareserkirina mesele gav ne veki beri bilez ve benavetin gavin ku yani de müzakere de bahs tekirin Türkiye bir pevajı çareserki ve çibike le ruhlata navin tesira siyaseta Türkiye politikayın Türkiye çiye o jibo aştiya ruhlata navin Türkiye ve beşi ve mesele halbike pevajı çareseri bavaki selameti biçeseri derhakeme de onu ev pevajı jibo çareserkirina perskireka Kürt امثالکش بنا روشهلاتا ناوین یعنی حتی وگا روشهلاتا ناوین وقت مسئله هبون دوگوتن اما بشر وی آوه بکن اینجا به مسئله ترکیه دیشه اما به مسئله به مذاکره به دموکراتیک به آشتی اما حل بکن گلک طرف کرد و گلک طرف حکومت دوی مسئله ده aslında ضعف خصاص için yani usa her du taraf şey zanın ev mesela ka mazne ev mesela ka zaf mühime her du taraf şey twazin ev pevaju devam ke nesekne tabi carna yani ev faam kirne ka baş le her du tarafa ya ama تشتى روشلاتا ناوين شيء دبن تشتى الرجاوا شيء دبن تشتى العراق شيء دبن أكيد ده سر و مسألة ويجا يعني بشتي قوبانية بشك بيشافو كتبو ريكا حساس أما دورة بشتي ديالوج ومذاكرة جاره کادی ریو بو پیش جوی سورجه را جی مزم بو یعنی وگا دسته هر دو طرف آدشی هنک امکان هنه اینجا وگا دشن امی با امکانه امی هک بکن بخنه حزمتا جبونا و چاره سریا و مسئله چاره سر بکن اما دسته مده هیچا هکتنه yol haritası deşin. Yani kahve çavaçı bibe hükümet işteki heja yani açıkça ne gotiye او mesela evji te nikaşkirin ev mesela ev yani axaftinin xeberdanin kul imraliyetin kirin gelo mit ji öcalan açı gotiye öcalan daxwazin öcalan çine tabi ev Nayzanin lebele didaviye de her du alici dibejin yani heyeta HDP ji dibeje mütabakat ekatiye çekirin. Ev mutabakat hatiye çekirin ama veganı zanın mesela ev mutabakat çiye? Çekberdana yani rexistini reya yani siyaseti ve demek ki devletu örgüt zane harekata Kürt zane ama kamuoyu emni zanın. Ama mesela vega münakaşa kan mazneye dejin baraja helbijartine hendik bikin yoksa heja
بسکنی جسدی دوام سدی که دوام بکه بگه وی آوای ام مثلا که مهمه یعنی عجبا حرکت سیاست کردی وی براج درباز بکه یا درباز نکه چیه قناتوه yani HDP pişteku yani BDP çu HDP hat o disa Selahattin Demirtaş delbijatına reisi cumhuriye da serokumariye da yani dengi xwe zêdetir kir ya rastî rayên Selahattin Demirtaş zêde bu ihtimal çiye بگه هوقا نزیده بو یعنی شخوت صدی ده 8 دستانده نزی 2 puan زیده بو سرکفتنا Selahattin Demirtaş yani düşünce و قناعت حرکت کردی دناوا Türkiye'de tef anin zaman yani psikolojik, sosyolojik şakî ve biteni bahsa problem u piskireken Kurda nekir bahsa problemin Türkiye meselenin Türkiye tamamı kir. Ve avay ev serkeftine ka baş bu yani yani bavariya min yani رای حرکت HDP دنوا صدی 8 یا دا صدی 10 ده یعنی دجیه کی ضعف کریتیکه حساس او جی حساسه یعنی belki به 11 یا دا 12 yani نج 12 ضعفتره yani جوی اوی yani دنوا 108 ya da 112 de ya. Tabii evci rakama kazav kritik. Bahsa ittifaka HDP ve CHP jite girin yani ev mesele ji. Vega ev ittifaka mesele yani tişteki u saatine şu her du taraf şey vi rad kirin. Gotin ev tişteki u saatine em tutekilti dnava mede nahatiye kirin u em qat'iyen اتفاقك وصاشي ناكن يعني جوا هواي yani ihtiyacetine marif spekülasyon bken serve mesela. Beli. Mamsa gerek spas jibo hatına ve o beştar buna ve gerek spas ditine ve. Spas.